Қымбатты отандастар, аз ғана уақыттан кейін жаңа 2020 жыл табалдырығымыздан аттайды. Үшінші дүние жүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін. Ұшақ апатынан кейін ақ күртешедегі сәбиді көтеріп, жүгіріп бара жатқан полиция. Екі ел басшысы да бір-бірін кінәлап, жүздеген адам опат болған. Сман Абдуғаппардан айырылып қалдық. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب.